Samuel ni na bungli Isboset ha inaom wan Saul tapa Isboset in Hebrona Abner asici anazakin ahute ahong hat keiwa Israel meeting ting apatau hi Saul tapa Isboset in sepai pol heutiu ni ania khadmin bana ahia adangmin rekap ahi amau Benjamin suan birut a mi Ramon tapate ahiu birut bel Benjamin nam a simtel a ngai ahi birut mi Berutami te gatai ma ataiwa tunitan in huaya ateng uhi Saul tapa Jonathan in tapa hebai anehi Jezreel apan Saul le Jonathan tanchin anathein kumnga a upa hi ama adonu in apoma atai mang pi hi huan hichi ahong hi a taimang dia akin tat na lama ake saka akhe ahong bai ta hi ama min Mephiboset ahi birot in rimon tapate rekap le bana apia wa Isboset ina asun ni satlai takin lupna a alupla in akyang aho hi huit bu lading hile kilomin in sung lama alutwa anaguk anaguk nga na nwaya adot wa uchi in rekap le au naw pa bana atai mang uhi in avatunun alumna dantana alumna alum lai avadot wa athatwa alu atan wa alu alau araba kantanin zan khwaina paimang uhi Isboset lu Hebrona David kyanga ahon puawa kumpipa kyanga ngain nang hontha atum namelma Saul tapa Isboset lu ya topan katopa phu Saul le aswante tunga tuni in alak sakta chi uhi David in birut imi Ramon tapa rakible ona pa bana adonga akyangwa topa kamang ban na tinga hon tanpa ahin bangin kagen hi tanchin hoi kon tun hon tanchin hoi hon tun aki sepin ngain Saul asita chia mi khatin hon hil lain ama kamana ziklak akathat hi hiai atanchin hoi hon puak man kanapia ka hi midiktat ama insunga ama alumna tunge alum migeloin athau asisan man natungwa kahon phut non sem dia leitunga pan alamang ki dia hia achi huchin Davidin tangwalte thu apia a amaute athatu akhute u le ahete u atan sakwa Hebrona dil tunga akhai uhi Isboset lubel alawa Hebrona Abner hana avui uhi